ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Як хабари оҷил, яъне ки дар ана ҳамин вақту соатҳо мардум аз фурсати муносиб истифода бурда мардуми худашро фиреб мекунад, яъне ки билетфурӯшони қалбакӣ, яъне ки билетҳое ки арзиш надорад, дар ягон ҷо намегзарад, мардум ба ҳамон кор сару кор гирифта ва аз мардум суистифода пул ба даст овардаста, мардум дар билети қалбакӣ фурӯхтаста. Як палидӣ дигем ё ки як дигаре намедонам чӣ бигем. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз хостум ки огоҳ бошед назди ҳамин гуна нафарон ва албатта ки ман пурраттар мефаҳмонам ки ин шахс аз куҷо аст ва ба чӣ корҳо машғул аст ва мардумро чӣ хел фиреб кардаасту ва чанд нафар ҳастанд. Ба ҳамин хотир дӯстон барои дигар падару модарон ва нафароне ки аз Тоҷикистон ба Россия сафар мекунанд огоҳ шуданашон ҳатман ва ҳатман дар пешатон қадоме бошад гап занед, дар ҳамин видео лайк монанд ва видеоро дар имотон поделиться кунед якум ва лайк гузоред ки дигарон бубинанд ва баъдан бишинем ба ҳазур тамошо кунед. Аз инҳоро мард гуфтан ҳайф аст, пурраттар маълумот медиҳем. Билетфурӯшони қалбакӣ Неъматулло боздошту шарикаш дар пайгар қарор гирифт. Яъне ки дӯстони азиз, як ташвиқа дидан нафароне ки бо ин шарик ҳастанд, яъне кор фаъолият мекунанд, онҳо дар пайгар, яъне ки дар кофтков ҳастанд. бародарон, вазорати умури дохилии Тоҷикистон як сокини ноҳияи Ёвонро бо гумони фурӯхтани чиптаҳои қалбакӣ боздошт кардааст. 14 май, яъне ки худи ҳамин рӯз, тибқи гузориши ин ниҳод боздоштшуда Холов Неъматуллои 44 сола буда бо шарикаш дар 16 ҳолати қалбакӣ фурӯхтани чипта муттаҳам мешавад. Яъне ки дӯстони азиз, дар ин ҷо дидед ки ин мард ба чӣ корҳо машғул асту мардумро чӣ хел фиреб мекунад. ба итлои манбаъ ном бурда бо мақсади ба даст овардани маблағи муфт бо роҳи фиреб ҳамроҳи шарикаш Расулов Комили 35 сола сокини ноҳияи Ёвон ба чунин кор даст заданд. манбаъ мегӯяд, ин афрод ба боварии сокини шаҳри Ваҳдат Назаров Суннатулло даромада бо баҳонаи он ки ба ӯ чиптаи самти Кӯлоб Москавро медиҳанд, аз ӯ 8450 сомонӣ гирифтау ғайб заданд. Яъне дӯстони азиз, пулро гирифту аллакай нест. Ба ҳамин хотир эҳтиёт кунед дӯстон. Ҳамин тариқ ном бурда аз 16 нафар сокини кишвар барои харидории намудани чиптаи ҳавопаймои самти Россия маблағҳои гуногун гирифтаву пулҳои ба роҳи қаллобӣ ба даст овардаашонро ба манфиати худ сарф карданд. ба гузориши ин ниҳод, пулҳо ба роҳи қаллобӣ ба даст овардани ин афрод 128 000 сомониро ташкил медиҳад. вуд мегӯяд, айни ҳол Холов Неъматулло боздошт шуда, Расулов дар пайгар қарор дорад. айни ҳол вобаста ба ин ҳолат ба моддаи 247 Кодекси ҷиноии кишвар парванда боз шуда, тафтишот идома дорад. аз ҷоҳое ки мақсад нарх чипта ва билет аниқ дақиқ аст, аз ҳамон ҷо рафта билет харед, аз посреднику аз дигарош мақсад худдорӣ кунеду пеши ягон кас нарен ва аз ягон кас ҳам бовар накунед. ба ин хотир қаллобон бисёр шудагиам. дӯстони азиз, ин буд як навори дигар ба поён расид. фикр мекунем ки як навори муфид буд. ба ин хотир лайк ва поделиться кунед. ҳатман ва ҳатман видеоро поделиться кунед ки дигаро бубинанд, бо хабар шаванд аз ин хел қаллобон мақсад худдорӣ кунанд. зинда ва саломат бошед. то видеои оянда дар канали давом бошед.
وابسته به این خاطر نشان می سازم که بالاروی نرخ محصولات وارداتی از ما و شما وابسته نیست. بنابراین به تمام هموطنان عزیز و مخصوصاً به زنان و بانوان محترم خاطر رسان می نمایم که زحمت صافدلانه و صرفه سرشتکاری راه یگانه پیشگیری کردن تأثیر منفی این روند به زندگی و روزگار مردم بباشد. به این خاطر ما باید هر روز را غنیمت دانسته برای هرچی بیشتر استحصال کردن محصولات و باز هم بهتر با مواد غذایی تأمین نمودن اهالی کشور کوشش نماییم. یعنی ما باید طرز کار کنیم که در کشورمان فراوانی محصولات تأمین گردد و در هر یک عائله برای تیر ماه و زمستان در پیش ایستاده از امروز سر کرده ذخیره ضروری آذوقه‌واری تشکیل کرده شود. در شرایط امروزه جهان ما نباید با امید دیگران باشیم و تمام سعی و تلاشمان را به آن روانه سازیم که مردممان از لحاظ تأمینات با مواد غذایی به تنقیصی و محتاجی دچار نگردند. برای استحصال محصولات فراوان کشاورزی و مواد غذایی ما تمام امکانیت‌ها از جمله زمین، آب، دیگر شرایط و ذخیره‌های ضروری و مهمتر از همه مردم زحمت دوست و کشاورزان اصیل و صاحب تجربه داریم. با ما فقط ضرور است که از امکانیت و ذخیره‌های داشته همان عنعنه و تجربه و ملکه زمینداری و کشاورزی از اجدادمان به میراث مانده ثمرناک و عاقلانه استفاده بریم. مخصوصاً استفاده پرثمر زمین‌های نزد اولگی و پرزیدنتی که سالهای وزنین 90 مردم را از گرسنگی نجات داده بودند. امروز برای تأمین نمودن هر یک عائله فراوانی بازارها و معتدل نگاه داشتن نرخ محصولات بسیار ضرور و حتمی می باشد. در رابطه با این ضرورت رعایت حتمی قانون ملی درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم یعنی صرفه و سرشتکاری را هنگام برگزاری توی و معرکه ها تکراراً تاکید می سازم. اگر یک سال دیگر صرفه‌کاری کنیم باور دارم که منفعت این عمل را هر یک عائله در موسم تیر ماه و زمستان آینده حتما احساس خواهد کرد. با عائله هایی که نزدیکان و پیوندان آنها در نتیجه مناقشه و زد و خورد چند روز پیش در سرحد دولت بین تاجیکستان و قرقیزستان در حدود شهر اسفره روح داده به هلاکت رسیدند، همدردی عمیق بیان کرده به همه آنها از درگاه خداوند صبر جمیل می طلبم و بر شخصان زخمی شده و آسیب دیده شفای کامل آرزو می کنم. بار دیگر عید سعید فطر را به مردم شریف تاجیکستان تبریک می گویم و به هر خاندان کشور سلامتی، بخت و اقبال بلند، خانه آباد و مهمتر از همه آرامی و آسایش
آرزو می نمایم. همیشه سلامت و خوشبخت باشید هموطنان عزیز.